Mizo global net here to zong zong te in zawa in tibai vek ule apuang tu Rebecca pachuaw tu na Chanchin Thar puite Tahan chapcharkut mang turin Mizoram Chief Minister Pulal Than Hola so mani Benki mu na thak tu turatan Helen Klake ISIS militant ten Deir al-Zor airport baina master guest an mangtel Tahan le chevel khipui le ro in anuai Nepiro Myanmar Mizo Zirlai Paul MZP ten lompui na le choi moi na hunan mang tu na Chanchin Kim Changzokin Tahan chapcharkut mangtura local Mizoram Chief Minister Lalthan Holale anupui piri te chu April ninga sangni sompruk thole tlai darli le chan ve khan Kelemu airport an lo thlenga April ninga sangni sompruk thole zanda rukle linga khan chapcharkut sangni sompruk mangtura local Mizoram Chief Minister Lalthan Holale athianu piri te chu MWO shwai tu ten Minchi hotela zanri an kilpui nuwa meeting room Methodist Church Tahan district office at tepo MWO shwai tu ten komna an nei boka chapcharkut sangni sompruk chu Tahan fila nilai jingdar kwale chan ve khan ro pui taka honani a Kelemu administrator in ribona chepchata kut pa puwan moyan kut honna nei nu in Mizoram Chief Minister Lalthan Holan thucha soi Tahan le khothen om Mizo thalai Paul MTP 10 Cheron Kanbok Tahan Branch Mizo Welfare Organization MWO President Lalthang Lianan Nikumle Kumin Chunga Shwai tu Mual Miliam Santa te sun na hunamang Mizoram Chief Minister te nu pabaka CYMA MZP Art and Culture Director le zaithiam tak tak ten kumimman puyawangin anlom hle ni April ni sang ni sompro kalta tangkhan Eastern Syria province Zor khopuile Deir al-Zor airport chu lak tumin Syria militant tenen anin baina samaya he in baina hian civilian mi somthum chuangle militant mi parukten an thi phato ani he in baina hian ISIS ho chuan fire rocket an mangna sa a master gas chemical po an mangtel nge ani thu state media chuan puangin the Star Online news chuan asoyani Deir al-Zor airport lak tum hian Sunni militant ten voidwai lo an lo beito thina tin raga khopuile he Deir al-Zor airport hi anling poimo ber pakhat atling hialani he khopui lak theina ni photchuan chemical weapon hial manpo an poitilawani ti Khabriya television station chuan soin UK based Syrian Observatory for Human Rights chuan asoyani Deir al-Zor airport Chimlama Jufra Khwa Tangchuan ISIS militant ten bein thichil bom mangtenen Namen lovin he airport lak tumin an beithu the Star Online news chuan asoyani Former New Zealand Prime Minister Helen Clark chuan April nili sangni sompruk khan benki mu na thak tu turatan candidate atum thu soyani leadership lama experience tam tak alo nei to kumsa khazakwa somkwa pakwa tang sangni pare chung PM na lo thok to former New Zealand Prime Minister Helen Clark chuan UN General Secretary na chu chela meichha te thu nei na le mipa te thu nei na input klan dan chu hailana meichha te chu vor chau atum thu soin member za somkwa pathum General Assembly a benki mu na chu meichha nge in thak thei to ni seti adu thu asoyani kumsam sarikal pa atang to in UN General Secretary tan meichha andu thu an lo soi thina nima se vo inni thlangin a hlotling thei talawani heti lai hian Helen Clark chuan chance thatak naya in nga in benki mu na thak tur atan candidate tumna chu UN a thelu anita ni Clark hian candidate pui mi pa pasari anaya chungzinga chuan a meichha pui mi pathum antel bok ani April ninga sanghi sompruk zandar som pakhat le chan ve khan Tahan le chevel tlang mi te chen na khwa tam tak chu thlipui le ro in noi shepa
in tam tak ti chia in thingkung le kongpuya electric wire tam tak te chu ati chia ni heng khwa zinga hian Tahan atanga melli emovela hla tuiwar khwa chuan an tuarna saberani in somthum chuang ati chia a in chung rangwa tam tak chu a hoka kongpui chu thingkung tu chuan a block hialani he chanchin boy pui mek la hi chuan then na le Myanmar sarkar thar atanga chanpui na bai sain le kha an thelu thu report donani April ni thum sang ni somprok Sunday chon hudar thum khan Mizo zirlai pol MZP bo sayin Zofa Member of Parliament MP Republic of Myanmar atling tharte Baptist Church House compound Nepiro Myanmar lompui na le chormoi na hun nei ani a he hun hi pu el ramdin lian ren thlei General Secretary MZP na kai shwaya Zonun Pari Grace Evangelical Ministry in hun ser amang bokani pu el ramdin lian ren thlei General Secretary chuan lom na thu soin Myanmar Rama MP tling thar zong te MZP chuan Mizo mi pui ai oin alom pui thu le an kalzel na tura du sakna a hlan ani zofa te hi khovel mun sang sanga tendering kan oma zofa te hian nam khat kan ni ang hian nam ming pakhat hi kan nei velova Myanmar Rama te chuan chin kan in tia a thening kuki kan in tia keini lu sei tong mang ho hi chuan Mizo kan in ti boka kan wa hian nam khat kan ni zofa khovel mun sang sanga te hi in tender renga kan hi pathian in a phaldon lova ro rel na pakhan nuaya kan la in sui khom le thwayang ti hi MZP chuan kan ringklatani ati pubi wanlal tana MZP Vice President chuan zofa ti zinga ramkhat Vice President kan nei hi MZP chu kan lom hle ni ati he huna thosoi tu dang pu Henry Van Chiawa Vice President Myanmar chuan MZP in nei sum le pai tha le jung senga hetiang kan ni min hlus saka min choi moi hi thinlung takin kan lom hle a kan una khovel mun sang sanga te tan tun maya thil hanti sak thei ka nei lova pathian in hun tha min siam sakanga zofa te tan lungrol takin ma kan la hauzel donani ati pu Henry Van Chiaw chuan khovel chung zong chuan khovel mun sang sanga zofa te hi unaw kan ni rengdona tuna MZP malak na hi bultan na thani turin kan bei sei katani tun naya Mizoram state atanga local kan unaw te nen hian kan voi khat in mu na po hian unaw kan ni je alan na chu kan in nel ngal em ani zofa mun sang sanga te hi kan in pum khat theinan hian keile kan MP hian mo phurna na satak kan neya kan in pum khat theinan na satakin malak kan tumani atibok MZP in choi moina abo sei huna hian Member of Parliament Republic of Myanmar zofa te hian thu soina hun an nei veka MZP in an choi moi chu lom anti thu le zofa te kanin pum khat nan le kanin sui khom theina nan ra tha achwa nge yan bei sei thuan sei hlomani he choi moina hun bo sei tur hian MZP General Headquarter Aizola tangin pubi wanlal tana Vice President Elramdin Liana Rentley General Secretary Lalnun Moya Pautu Treasurer Esi Dauchuan Oma Secretary C Information Le C Lerem Ruata NESO Council Member Te An Kalani MZP Chuan Vice President of Myanmar Pu Henry Van Chiaw le Member of Parliament Mi Somni Pali Tenena Choi Moina le Lompuina Thuziak le Thang Chwa Dear Ahlanani MZP chuan Myanmar sarkar thara zofa MP tling thar te choi moi ani theina na lo boi pui tu te zong chunga thinlung takin lom thua soi tak mewani Parliament section chimtura som ani angin an chimanga April ni ruk atanga nisari sang ni som prok chunga chapcharkut man pui turin Tahan an panha langti khati zong kha tun chuma Mizo global net ten Chanchin Thar kan ti chwa thei te chu an ni a thlir tu zong te in zawa in hun man nuam vek ule